Aya basi number 1 nuko dutangiye filime yacu. Dutangire mu kwa 12 mu 2022. Filime z'ubwenge ngo zibagereho ubaba DJ. Narababwiye ngo umusanzu bugeze kuri 2 kubera ibihe murimo bibi bya corona. Umusanzu wabaye 2 twarabagabanirije wa buri cyumweru nk'ibisanzwe. Sibyo nuko dutangiye filime yacu. Hey! Bimeze biti Paramount. Hey! Nuko dutangiye filime yacu. Rabe dutangiye gutyo basaye ijoro mu gicuku hari wari uri hano. Rabe uri hano gicuku manuka gutyo ni benshi ameze nk'uri mu kirere. Rabe ku mataje bisa nk'ahantu habaye intambara mazari gushya hari wamarutse gutyo mu kirere afite imbunda mu ntoki. Rabe filime guyitunze manuka gutyo parika muri piscine. Ko yakamanutse hari n'abandi bamanutse gutyo. Bimeze biti dutangiye filime. Hey! Mu masi usurafa mu masi gutya ahantu hasa nk'ahabaye intambara kandi nta keza k'intambara. Yagasani yavuyemo gutya niki katurore filime yacu yavuyemo arareba arikanga nuko tugatangiye. Urebe filime badusubije inyuma imyaka 28 mbere yuko biriya bintu biba. Hey! Mbere yuko biriya bintu tubibona dutangire mu kwa 12 mu 2022. Ushubunda I found my passion in the army. Nuko dutangiye filime yacu barakwerekana mu midugudu inkuru ziri kuvuga kuri radio uyu munsi rwose. Biology. Okay, Dan. I think Arthur's still reviewing the yaje ko n'umugabo ari kuri telefone muri kuteri. Bye. So I want to bring a new proposal to you tonight. Oya iri joro ngiye rwose proposal naza no kuyizana nta kibazo. Kumbe barakwerekana kuri nohera amazu yose imidugudu batuyemo hahiye. Hebe nta muntu wambwira umwana wanjye ari. Fata gutyo mfite mission mwana wanjye. Yes sir. Kana kabanira papa ni bari umusirikare. Ngo mugabo twatangiranye none badusubije imyaka 28 umugabo akingana kuri. Hano bari kureba igikombe cy'isi match hahiye hakurumanye. Katururi. Umugabo yashana. I'm just here for the booze or happy 70th birthday. Jewe hano hari kuvuga rwose ngo isabukuru imyaka 70 yiwe ngo yaje hano kunywa gusa. Right now. Ibi biri kuba nona sibyo. Thank you. And you're unfortunately very handsome face. Ndumva isura yawe nayo kubita ingumi isura nziza. Umugore n'umugabo. This is real work in actual lab. Aka kabara akazi kanya ko ngiye gukora muri laboratoire. They watch the game with her. Umukobwa arashaka ko muribana match muribana igikombe cy'isi. Papa n'umwana na mama bari hano. Uko dutangiye filime. I'll be back before the end of the game. Genda garuka iyi match itararangira igikombe cy'isi. Ibi ni biki? Your dad sent Mary a Christmas card. Ni karita yoherejwe na papa wawe yoherereza kwana kawe mbega koherereje umwuzukuru. Papa uyu musore itakajugunye. Ntago dufite kubivugaho. Ari kugerageza kuba sogokuru akarakana. Umva papa yarantaye none arashaka guhura n'umwana wanjye gute mwihorere. Basi rya iriya keke no gutegura imeze nka Père Noël. Ndaza kuyirya. Umugabo caho ari kudepoza ari gushaka akazi kameze neza cyane ko gukora muri laboratoire. Yes sir. Yego nyakubaha. Kuba ufite ubunararibonye mu kazi ni buri kimwe. No muri Iraq nari nyoboye urugamba urumva mfite experience mu byerekeranye no kuyobora yarayoboye urugamba. You're a great candidate. The only thing you're missing is private sector experience. Gusa ntabwo wigeze ukora mu bigo byigenga. It's an important part of what we're looking for. Kandi twashaka umuntu wakoreye ibigo byigenga we wakoze muri leta gusa. Tough choice. Niyo mpamvu twahisemo andi mahitamo akomeye. Twashatse undi duha akazi utari wowe. Background and education. Uburyo yizemo akazi yagiye akora. Ni ukwiriye no mwanya twari tugiye kuguha. Wihangane danga ni umusore yitwa Dani. Akazi arakabuze yaragiye kujyana proposal ya nyuma arebe ko yabona akazi. Buri akazi karavuna kukabona karushye isaba. Baramwirukanye Imana ishimwe nge ndirukana ntago banyirukana mu kazi. Zabaze na babandi bajya babeshya ngo ikireka reka. Bamwimye akazi. Buri kigo yaritutse to mushinya ari kuzi kubura akazi sha ufite famille ugomba kugaburira iki niki. Bari ikibazo. Mumbabarire n'umujinya. Yagarutse mu rugababaye. Yaragiye kugenda zinga akazi arakabona yagarutse hano. Afite akana kitwa Muri. We bamwita Dani.
Dani Karimba Daniel bigenze bite nawe uhita ubibona ibiko bigenze hano turi muri Katari hari kubera igikombe cy'isi papa kana kaje reba ko kamuganiriza papa arababaye hari umugabo rero wafumbuye urukingo rw'igituntu koko zanu yasanze urwo rukingo mbwira urukingo yaruvumbuye mu minyorogoto n'amazira ntoki ubwo murabyumva maca nk'uko mubibona Brazil yakiriye igikundiro bari gukina igikombe cy'isi hari abantu bari gukina umupira n'abambere ku isi nanjye ndashaka kuzaba uwa mbere ibyo nkora nawe uri uwa mbere muri siyanse papa kumva umugabo yabuze akazi ko muri laboratwari ariko ngo ni uwa mbere harabo njye mbona bitera agateka ngo nabo ni abambere mu gasobanuye kandi bataba bari no kumva ibyo bari kuvuga mujye mwumva babyumva bari kubabeshya kugira ngo ube uwa mbere ugomba gutekereza ngo ngomba gukora icyo undi muntu atiteguye gukora sibyo yego papa iyo ushaka kwitwa uwa mbere uba witeguye gukora n'icyo undi atabasha gukora nanjye buriya nimureba neza ibyo nkora abandi ntibabasha kubikora ariko babasha kunyigana byo barabibasha byibura ukabona ko bafite ubwenge nimba bananyigana baba barebera ku muntu batera ikirenge mu cyamamare kirenze kana gora arabibona ari kuri amace nijye wakabari gukubwira ibi nuko mubona kuri no bateye koroneri bebe bari kureba amacano fuwadi yagafashamo n'umunwa aramanutse indese ijya cya gikobwa cy'ikinyamakuru kivuga ngo bamwita Embo nimba ari sinzi birajya ngo Embo nta mukobwa ni ninja siko bivuga umukinnyi yaramanutse ko yakamanutse bari kureba hano kuri kanali polisi ko yakamanutse rabe soramanuka abantu bari kureba rabe filime witonze ko yakamanutse wa mukinnyi yitwa ngo ni iki kugera hano mu kibuga hari urumuri rwatse mu kibuga muri stade turi mu gikombe cy'isi muri Qatar 2022 rumuri rwatse mu kibuga ruturutse mu kirere filime witonze muri stade turi byamanukiyemo Nyagasani abasirikare n'imbunda bamanukiye mu rumuri bagwa muri stade muri Qatar isi yose hanze umupira igikombe cy'isi abagabo basaga 30 bamanutse mu kibuga ni Fuad afite umunwa rebi na Gicumbi baba abameni baba abesikoro n'abameni shawo Nyagasani bamanutse bayobowe n'umukobwa rebi We are you. turi mwebwe 30 years in the future. imyaka 30 y'ahazaza We are fighting a war. turi kurwana intambara Our enemy is not human. kandi umwanzi wacu si umuntu And we are losing. ndetse turi gutsindwa In 11 months time, all human beings mu mezi 11 ikiremwa muntu cyose cyazaza the earth. kizasibangana ku isi You help us. kiretse nimudufasha baturutse ahazaza You. turabakeneye Our fathers, abapapa bacu mothers, ba mama and grandparents ba sogokuru bacu n'abanyokuru need you to fight beside us. dukeneye ko muze mukarwana natwe That winning this war nibwo twabona amahirwe yo gutsinda iyi ntambara iyi ni imikino wowe are our last. uri ibyiringiro byacu bya nyuma cyangwa se muri ibyiringiro byacu bya nyuma bimeze bite bakisende tomorrow intambara y'ejo hazaza ibazo ugiye kubona ukabona abantu ruturutse mu 2040 baje bakubwira ati those words would change everything about our daily lives. ibyo twabonye umunsi byahinduye ubuzima bwacu bwa buri munsi Established around the globe. abasirikare baturutse hirya no hino ku isi Future. igisirikare The white spikes. batangiye kugikusanya bohereza abasirikare baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye ngo bajye kurwana intambara y'ejo hazaza ibaze batubwiye ati nubwo twe twicaye hano kuri isi yacu uyu munsi 2022 bakakubwira bati imyaka 30 iri imbere hari abantu bazataka hari ibinyamaswa bizataka iyi isi ngo babyise white spikes ngo ntabwo ari abantu bisaza bikarimbura isi yacu igisirikare cy'uyu munsi bagisaba kohereza abasirikare nka kuri atubohereza za Darfur mubohereze noneho muri iyo myaka 30 iri imbere bajye guhangana n'icyo kibazo kugira ngo isi itazarimbuka bimeze bite 100,000. And with a drafty survival rate of less than 20%, many people are asking, is it worth it?
nanone abantu benshi bagiye boherezwa barangi bavuye bapfuye cyangwa se bakomeretse abagiye kurwana iyo ntambara ngo y'ejo hazaza bavuye bangiritse. Nanone bagenda bareba ba bantu bameze nk'aho bari gupfa, ba bantu bari gupfa nyine ku buryo bavuga ati abasirikare tugiye kohereza nimba hari umuntu twari dufite urwaye ikirwara kidakira n'ubundi wari uri mu bagenda abari ubanza kugenda n'ubundi ajye kurwana iyo ntambara y'ejo hazaza. Urebe hano ari kubireba yanasinziriye hashize amezi bira bintu bibaye kira gikombe cy'isi kibaye abasirikare bakomeje kugenda boherezwa ibihugu bigiye bitandukanye bajye kurwanira isi urumva isi yose igomba kohereza abasirikare. Nakurino humeka yego Breathing brings what? humeka bizana iki? Oxygen. Bizana umwuka oxygen muri bloodstream. Oxygen feeds your... umwuka ukagaburira iki ubwonko. It's too easy. Biroroshye cyane arabaza kandi ni umunyesiyanse. Respiration turns oxygen into what? None iyo duhumetse bihindura umwuka iki? Carbon dioxide. CO2. Iyo carbon dioxide none ikitwa ngo iki? CO2 COD dioxide de carbone nyine ibintu nk'ibyo. Why don't you try to squeeze me as hard as you can? None nyambira nkande cyane uko ushoboye. Karamukanda. Urambabaje nakana ke kitwa muri ubwo ni kamurinda habi. If you open your books to page 40, Chano talking about photosynthesis and the magic of chlorophyll. It's dutekereza photosynthesis dutekereza chlorophyll. you know, it's not like pulling rabbit out of a hat, but it's magic. Biba bimeze nka maji ariko none si bimeze nko gukura urukwavu mu ngofero. Ari kwigisha. I know you guys are speechless. Nabizi muzi icyo muvuga. It's so captivating. Uzenga ibyo mvuze birabafatishije n'umwarimu uri ko yarari yabuze akazi yasigaye yigisha ahantu yaragiye kubona akazi ko muri laboratoire biranga aza kwigisha. Hashize amezi 12 bya bindi bibaye. All right, well. Sawa. You want to talk about something else and Hari ikindi mushaka tuganiraho? What gets you excited? Ese niki mushaka tuganiraho kibashishikaje? What do you want to talk about? Tuganire kuki? Hari wamanitse akaboko n'umunyeshuri umwe. Anyone? Nta wundi utaruyura. Uyu ntago bamushaka. Mwari ko nge manika akaboko numbaza. Anyone? Nta wundi muntu ushaka kugira icyo tuvugaho. Utari Martin. Class, what does Martin want to talk about? Twese tuzi ibyo Martin ashaka tuvugaho. Ashaka tuvuga ku birunga bya kera ngo byarukaga. Theory, guys. Yes. Bana ariko bira birunga bya kera byarukaga ni ibintu bya nyabyo. Last science fair. What's the point? Nakura batubwira ngo hari ikirunga cyarutse kigeza hano ngo cya kera cyane ngo niyo mpamvu usanga za Musanze harimo amakoro cyaruka ngo kikageza za Musanze. Ibintu nk'ibyo umwana ngo abashaka ibyo baganiraho. Period. The aliens kill us all. Iyi nambara siri kuba ngo ya za alien. 51, that's 30 years from now. Iyo nambara iri muri 2051 imyaka 30 nona. Thousands of people. Buri cyumweru bajyana abantu ibihumbi. My uncle, Imyaka 30 imbere. mom, Onkere wanjye mama watina. man. Bose baragiye imana. Umva. I know it seems pretty bad. Ndabizi bisa nk'ari bibi. If there's one thing that the world needs right now, Ariko nimba ari ikintu isi ikeneye. Ikeneye abanyesiyanse. Isi ikeneye abanyesiyanse. Hashize amezi bohiriza abasirikare kujya kurwana n'izo alien mu mwaka w'ibihumbi 2051 kandi turi 2022 babajyana mu gihe kiri imbere. focus up. Kanya barasonnye ni mwarimu yigisha ari no kunywa icyayisha abandi barimo ariko yari hano hari message yakiri muri telefoni ye. Turabigaragambye iyo nambara si yacu utujyanira bene wacu ngo bajye kurwana mu myaka 30 iri imbere. Iyo nambara si yacu izarwanwe n'abazaba bakiriho. You're Forrester Jr. Yes. You go by James or Jim? I go by. Kwita James cyangwa Jim. Get passport? Yeah, Yazanye ibipapuro passport na birth certificate ye ni igipapuro ngo cy'amavuko. Please. Just Wakwicara. Sure. Hakurya. Sori ikigo cya gisirikare cyaramuhamagaye. Remove my shirt. Kuramo ishati. What's this for? Ese bino ni ibyiki? Baramuhamagaye. Hashize amezi 12 bohereza abasirikare kujya kurwana. Myaka 30 iri imbere umusore bamuzanye hano. Kuva igikombe cy'isi cyaba dutangira ba Fuadi bayagaye babwanutse. Ngaba abanyamakuru batunzwe n'umuntu. Okay. Ako turabasuhuje bakora akazi neza. it is not. No, jokes in the future? Kumenya hazaza nta mikino mugira. Bana abasirikare bashinzwe ngo kumenya bagomba kujya hazaza. Also your birth certificate. It's not there? No. I'm not, didn't...
Sore baramwambika. It's not required, however, if you are to die in action, I'm straight. Yesu uramutse upfiriye mu gikorwa famiye yawe tuzayiha miliyoni y'idolari nuramuka upfiriye mu rugamba ugiyemo. Yeah, well, hold on a second here. Rebe ugiye kumwohereza amenya nayo ku rugamba. Ese muri gupima ibiki? Sore bamukubise mu cyuma hano. Rebe shyiramo igikumwe cy'ibipapuro byose birigaragaza. Reba hano. When he works for we muri kongorera n'ibiki? Muri kongorera n'ibiki? Umve. Mr. Forrester. You've been elevated to active 2 status. Tugushyize mu cyiciro cya kabiri. For conscription. Ushusha ibisabwa ngo tukohereze kundi. Tukohereze mu gihe cyazaza. Igisi yacu tureko mu gihe cyazaza. Rebe. Is at 11:23 Eastern Time, October 13th. Tugiye kukohereza mu kwa 10 tariki 13 2023. it says that I die in 7 years. Bisobanuye ko kuzapfa nyuma y'imyaka 7 uhereye none. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu rockykfilms.com no filime ziri gusohokera zose. Menya ko nawe ibintu utazabishobora nta gahunda uragira koko. Katururi. Ese bino twabitwara gakeya. Rebe. Sore sinzi ibyo bamukubise. Rebe batamye arutuntu bamucengeje mu mubiri. Yagasani. Cyo bagiye bamucengeza mwana mu mashini. Abakobwa bari kubikora n'abagore. Muri filime. Hey, Back is the tomorrow. Bari gushaka abantu bohereza mu myaka 30 uhereye uyu munsi turibaza nawe uyu munsi turi bakubwira ati wa musirikare we. Cyangwa musore tugiye ukohereza mu 2050 na rimwe hari y'urugamba ugiye kururwana kugira ngo ubu haruri isisi itazagira ibibazo. Any attempt to evade the draft or tamper with the device will result in your imprisonment. Nuramuka ushatse kwikura icyo kintu tugushyizeho cyagukwepa tuzagufunga. Kwe baragufunga kwanga kurwanirira isi sha. Si yatatswe n'umwanzi kandi babonye ufite ibisabwa no kwanga kurwanira igihugu. Cyakubyaye. Ni nko kuba umubyeyi yagutuma kujya kuvoma mukanga ari ukugaburira agukubita ikinyafu. Rero n'igihugu iyo kigwamagaye atijya kukirwanirira. Sicyo cyakubyaye sufati. Musese nafashe yambe. See you were squadron in the Army Special Ops Command. Abana warigeze kuba umuyobozi muri Iraq. 15 years ago. Myaka 15 ishize. Thank you for your service. Warakoze kubw'akazi kawe. Again. Nanone. Hey. Sore bamushyizeho ikintu basanze yujuje ibisabwa ko yakoherezwa ku rugamba. Remember. About your 7 days. Anyone? Nta watubwira ibyo yibuka. Hano ari umugore uganiriza abantu bavunitse amaboko bavunitse amaguru nabo baroherejwe mu myaka 30 bakajya ku myaka 30 iri imbere bakajya kurwana n'ibyo bya alien bakagaruka ari bakajorita umugore aza kubaganiriza abakansoringa baza ati sibyo binyamaswa bimeze bite. Amajwi yabyo ntaramva mu mutwe. Biba bijwigira. Nibwo umenya ko ibyo binyamaswa bitazigera bihagarara. Paka ikiremwa muntu twese dupfuye. Aba nabavuye muri ya myaka bagarutse ari bakajoriti bari baroherejwe yo kurwana nabyo. Umugabo yaje hano yereka umugore we. Dore icyo bamukubise ku kaboko. Umugore yirirwa aganiriza abasirikare bavuye ku rugamba kurwana bya alien aho bagiye kohereza umugabo. I talk to them every day and they suffer so much post trauma they can barely talk. Bano basirikare benshi bajya kurwana zire alien bagaruka bavuye hahise barahunguye n'ihungabana mu mutwe. We're gonna run. Duhunge nimba leta ishaka kohereza kurwana na za alien utishoboreye duhunge. Mary, we have to run. Je nawe na muri duhunge muri n'umwana wabo. We know someone who does. Umuntu wagukora icyo kintu wanaducikisha. We have to. Dufite kumureba Dan. Uriya mugabo nta kintu namusaba. Basi binkorere Dan binkorere. Bikorere nje. Ni uriya mugabo. Urebe surisi yatse imodoka. Ashaka ukuntu we n'umugore we n'umwana bacika. Haza umuntu ukubwira ngo ugiye kujya mu mwaka ngo bagiye kohereza hazaza ujye kurwanirira isi urwane n'ibi bintu byavuye kundi mu bumbe ngo by'ibya alien ubwo ni ibivejuru kandi bishwanya gusa. Umugabo Yesu azahana arashaka gukwepa. Igihugu kirashaka kumwereza ku rugamba ariko arashaka gukwepa. Si hano ububwe buhera se sha. To aje gushaka imukura hani mucikisha. Amaraso yanze kuyamenera igihugu yaje kureba umusaza uri hano. Ugiye kunda sa? Recognize him. Ntago nari nakumenya. Must have been that metrosexual scruffle you got there. Didn't grow a beard or dome. Hamwe ndabona urameze ubwanwa. Ubwanwa bwanjye. Recognize me. Niyo mpamvu utanyibutse. Dore icyo bamwambitse. Ndabona ufite igikoresho gishya. Doesn't even 50 cal. It's cool.
nawe ufite igikoresho Does the job. kano kamfasha akazi n'umusaza aje kureba Job of convincing the world you have a small dick. akazi kawe ariko ngo nukumvisha isi yose ko ufite imbunda ntoya ariko imbunda bavuze nawe urayumva nuko niyubashye Version of that wind-up toy you drove in. Yours? Yep. Got a bullet Mustang parked around back too. iriya ndege ubonye yarahanze se Your time, I guess. indege ngomba gutunganya umusaza akora indege wumve nkuko uza abakanishi ba mawaya bakora amamodoka yanyu uyu musaza ni mawaya w'indege Second generation. muziyazana Calibrated to your pulse. uyu musaza bisa nkaho ari benshi bayakoyeho biriya bintu byo ku maboko kugira ngo bakwepe inshingano za leta igihugu kitabohereza kurwanira ubu yasuka GNS ni akayoga gakorwa na Ingufu Gin Limited asuka mone muze I wish you wouldn't drink while you do this. winywa GNS ugiye kunkuraho kino kintu Open a birthday suit with a jar of pickles and a bottle of baby oil. ngomba kunywa shaka uko nubundi nta bukwe mfite iki Don't overthink it. itekereza You cyane come to me, I get a good Yelp review. ese kucyuje kundeba hano I know what you do here. nzi ibyo ukorera hano Just degree in engineering and a job, ufite degree masters degree muri engineering not to mention no visible means ngo waje hano kugira ngo wihishe ntibamenye n'uburyo winjiza amafaranga yawe Rich guy. Got njye nkorera indege bakire Sir. Yeah, I'm sure that's how you can afford a Jeep. niyo mpamvu babasha no kugura ijipe se Roller. amusuka inzoga mu gatuza aramukorakora mu gatuza Baby, Are you checking to see if I'm wearing a wire? uri kureba nimba batanyambitse urutsinga bijya bimbaho hari ukuntu leta iba yohereje umuntu yambaye insinga ziri kurikodinga amajwi bazambara mu gatuza ze niyo mpamvu umenye inzoga ngo yumve ko Yeah, that sounds like entrapment. Is that umaze igihe kintu utaza kundeba tutanavugana unyanga Mason, is that because you binge watch The Sopranos in your trailer? nagira ngo ndebe nimba ikikugenda Get out of the draft if I give the government you? urakeka naje hano guverinoma ikuntumye ngo nzi kukuneka There's gonna be some feds are gonna come out of your Jeep. wumva ko FBI ije kureba iriya jipe waguze wokuye amafaranga Stevie Nicks. mwohereze Steve Nicks yinjire Huh? kuki waje hano You never wanted my help a day in your life. nta na rimwe wigeze wifuza ko ngufasha mu buzima bwawe What did you just say to me? mbwiye ngo iki uyu ni papa we Years. hashize imyaka myinshi Decades. imyaka irenga amacumi ibinyacumi That's all we wanted from you was a little bit of help. icyo nagusabaga ni ubufasha bwawe buke gusa ni papa we wamutaye yaraje kumusaba ubufasha bwo kumukuraho kiriya cyuma papa watangira kumukeka Your wife. nakabaye naragusabye n'ubufasha ngo dushyingure umugore wawe ariwe mama wanjye ariko ntiwaje You have no idea what went on between your mother and me. ntabwo uzi ibibazo nari mfitanye na nyoko wa mwana we When I got back from Nam, ubwo naturukaga muri Namu cyangwa se Vietnam mvuye mu gisirikare dark place. nagarutse inaha harabaye umwijima I couldn't find a way out. mbura uburyo bino bintu mbyikuramo umwijima nagarukanye umutwe Anger and my violence. umujinya n'urugomo nari mfite nari mvanye ku rugamba bari abasirikare benshi barwanye Vietnam bagiye bagaruka barahungabanye bafite imijinya utamenya bafite ibibazo byabo bitera ibintu mu Vietnam yari abakoreye But I knew I was dangerous. nibwo namenye ko nari mubi cyane Your whole life. warandakariye ubuzima bwawe bwose kubera ko nagusize ariko ndakubwira Worse. For you and your mom. iyo nagusiga we na nyoko If I'd have stayed. byari kuba bibi cyane yo ngumana namwe yabonaga zabiyicira ntabwo wadusize Quit. ahubwo wavuye ku bintu Coward. kubera kuri ikigwari wahunze inshingano nk'umubyeyi umubyeyi uhunga inshingano nyine bari ikigwari I'm sending Christmas cards to my house. You're never gonna know Miri. ntabwo uzigera umenya umwana wanjye Get a second chance. nta mahirwe ya kabiri nzigera ngo warantaye ndi umwana nanjye umwana nabyaye sinzamukwereka n'iki narinje ngo nkureho ndemera nkigumane njye kurwanira igihugu ariko umugabo yemeye kukigarukana yaragiye ngo papa kimukuru nicyo gituma leta imukurikirana imenye hari imwohereze hanze Once from the ATM, but if we get out of town. do Hi. yaje hano kureba umugore umugabo wabakigukuye haracyumva do kukigarukanye se urebe I don't know what's gonna happen to me if I go. sinzi ikizambaho n'ingenda Both know what will happen to all of us. ariko njye nawe tuzi bizatubaho ninguma hano Together. tuzashaka icyo twakora I know how to do this. nzi uburyo bino nabikoramo In 7 days, I'll survive. nzamara iminsi 7 gusa nzarokoka nzagaruka And I'm glad. baragenda bakamara iminsi 7 aho hazaza bakagaruka ina umusore bagiye kumwohereza muri iminsi 7 ari ahazaza bagiye kumwohereza imyaka 30 uhereye uyu munsi ni nkuko bakubwira ati tugiye gukohereza muri Kigali ariko imyaka 30 iri imbere yaje hano
dore umukobwa we. What you doing? Kora ibiki? Looking for vaccine. Ndi gushaka urukingo. Zo nkingo. Find any? Hari urukingo wabonye? Not really. Wapi? Digging's hard. Shaka gucukura biragora. Nagakobwa kitwa muri. You're doing that. It's right what you're doing with your foot. You gotta give. Turi gukora nibyo. Then. Ariko shire kirenge gutya manura. What's this? Sibyo? Leverage. Ibindi gukora ni iki nukuzamura kugira gutya ciye urutsinga rw'amashanyarazi. Shit. Mwana wa ciye urutsinga. Supposed to be buried deeper now. Urutsinga bakabe barudushize mu butaka hasi cyane. I'll give you $10 if you tell your mom that you cut. No, ndaguha amadolari 10. Wobwire mama wekare waciye urutsinga kugira ngo atanuka. Oya urama amadolari 20. Buri mugabo wari ukuntu ajya amena ibintu akavuga ati madamu namenye ko ari nge wamenye biriya bisorori aranuka. Waje umenya ubwenge iki? Urararamye abagore murabazi. Ariko iyo amenye ko ari akana kabo gatonya kabimenye arapfusha. So listen, Chickpea. Umva Chickpea. I gotta go on a trip. Giye kujya mu rugendo. Urabwira kana ke. Be gone for about a week. Nzamara icyumweru. Kana karababara. You got drafted. Papa nawe baguhisemo. Bagutoranije. Barizwa aho bajya. Hashize hafi amezi 12 bajyana abasirikare kurwana hazaza. Kana karawe papa wako mujyanye ku rugamba agiye kurwana na za Alien imyaka 30 ereye uyu munsi. Ni wagukura nyine 1990 bakakuzana uyu munsi wa none ubusha hazaza ukareba ibyabaye. You know something? Hari ikintu ncakumenya. I will be back. Nzagaruka. Okay. Akana. Urabisi ko ngukunda Chickpea. Akita Chickpea ariko amazina yako ni muri. Yo. Kana. Ng'abantu mwe. We all have something in common. Mbese ari cyo muhuriyeho. Bagiye ku rugamba turi ngaba. Imyaka mwamufite akazi mwaba mukora. Amame mugendero cyangwa igitsina cyanyu. Ibyo mwakoze ahise. Mu muri intwari zishyashya. Mwitabye igihugu kibahamagaye. Ndetse muhamagaye n'abari kurira bari hakurya mu kindi gihe. Ijwi ry'abana banyu. Ndetse barabakeneye. Urumva nimba turi mu 2020 bakohereje kurwanira urugamba muri za 30 ugiye kurwana intambara y'abana bawe bari muri ibyo bihe. N'ubwa mbere abasirikare baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye bihurije hamwe ngo barwanye umwanzi umwe. Banyita Dayas nago ni inshuti yanyu. Iki nicyo nshuti yanyu. Ntabwo mugiye kurwanira igihugu cyanyu, mugiye kurwanira irisi. Hey! Ibyo binyamaswa mugomba kubirasa ijosi no mu nda gusa. Urebe. Babereka binyamaswa no kubirasa mu nda uzamura mu ijosi. Turabashimira akazi mugiye gukora. Lieutenant Yat. The tour of duty will be 7 days. Mugiye kumara iminsi 7 mu kazi kanyu. 68. Bivuze ngo n'amasaha 138. End of your tour. Nimurangiza tour yanyu. Jump there and attach to your arm. Icyo kintu twabashyize ku kaboko kizaba cyarangiye nacyo. Hari abaganga barimo hano. Mugenzi wanjye aramutse agize ikibazo no kumwatabara batangira kubatoza. Bagiye kwerekera mu myaka 30 ereye umunsi turi. Bagiye kurwanira isi yacu kuko ngo izaba yaratatswe n'ibinyamaswa. There will be no push-ups, no pull-ups, no obstacle courses. Mani bino nari mbitegereje. Give it and dress as quickly as you can. Muraza gufata ibyo muhawe vuba vuba ko nagiye dufite. Yoga pant fails. Izo pantaro mwambaraga zibafashe mugomba kuzikuramo mu bisimbuzi. See, I don't get the criteria for like what goes in the States. Like, they took my shorts, they left the jacket, which is Mani jesi numvira impamvu batwambika ibintu bikwita n'amakoti. Mani ntabwo ari byo birwana n'abasivile bajyanye ku rugamba. This isn't a military issue. Buttons at Ross dress for us for like $30 because I was supposed to be cold in the van. Yafite umurwano wari uri kumureba afite umuteto. Boy with D-force. The rest will jump with R-force. Bamwe baragenda na D-force, bagenda na R-force. Deployment. Check it now. Icyo mwambaye ku kaboko nicyo kiri buze kubereka uburyo mugiye kudeployingwamo, uburyo bagiye koherezwamo. I'm Charlie. Nitwa Charlie. Dan. Je nitwa Dan. R-force. R-force. Get each other's hair later. All right, stop talking. Muri kiro kuvuga ariko. Totally. Sorry, I mean, I'm nervous.
Man, igihe mfite ubwoba man. Igihe mfite ubwoba tu. Ubona igabe yo kubikeri. Scale 1 to 10, I'm like a 97 on the nervous scale. Man, igihe mfite ubwoba ubundi babwazamutse nko kuri 97. Man, urasa nk'umwicanye ariko. Baba ariko. Man, urasa nk'umwicanye. I know, called him a Arakwica. Turn around, man. Man, wahindukiye ukagabanya amagambo. Sasa gabafite amagambo menshi. All that. You know that guy in the red shirt? Urambaye agapira k'umutuku uramuzi? Dorian. Yitwa Dorian. He's one of the sole survivors of the first jump to Russia. Numwe mu bantu barokotse Tour. bagwa mu Burusiya. We mbega yagiye kuri tour ya mbere yo kurwana na za alien agiye gusubira ubwa kabiri. Numwe mu barokotse wagiye ari muzima kagaruka ari muzima. Yarwanye na alien. Izo alien bazita white spikes. I think she's flipping you up. She? Oh, that's my bad. What'd you do before all this? Wakoraga iki mbere yiwe? Department chair at Georgia Tech. Doctorate in Earth and Atmospheric Sciences. Tagira kubwira na umunyesiyanse. Director of R&D at Wallace Technology. We're the fastest growing geothermal energy company in the US. Iyo niyo company ikomeye cyane yari kuzamuka byose muri Amerika. So I had like a theory. Ariko hari ibintu nje ngenderaho by'amahame yanjye. Noticed how all of us, wabonye ukuru twese, most of us, abenshi muri twe, like over 40. Bari muri myaka 40 kuzamuka. You're thinking that in order. N'abasaza mbega boherejwe ku rugamba abantu bakuze 40 kuzamuka. Mbega nta bana bato barimo. Mbega n'abantu bo kwikiza bavuga ati mujye kurwana urugamba rw'imyaka 30 yeri none. Are so young. Urabona buri abana bari imbere ni batoya. Bivuze ngo bo bari bataranavuka imyaka 30 imbere bari bataranavuka. Bivuze ngo abana bari kubategura muri urugamba bari kubatoza. Banazi byizo alien bo nabaturutse ahazaza kuko bo bari bakiri bato ahazaza. Is to add your knowledge and skill set to theirs and prevent our extinction. Icyo mugiye gukora no guhangana n'ubumenyi bwizo alien mukoresha ubumenyi bwanyu kugira ngo murinde extinction yacu cyangwa se izima rya muntu. Irimbuka ryacu. Placement device. Fortified location in the middle of the ocean. Ibirindiro byacu biri ahantu mu nyanja hagati niho turi buze kugera twese. It flows in one direction. Igihe kiba kigendera mu nzira imwe. Kimeze nk'umugezi. On that river, 30 years apart. Nitumera nk'abawambutse turaba tugeze imyaka 30 iri imbere. Always keep moving forward. So igihe kiraza kuba kiki nyuma mwe mujya imbere. The jump. Bari kubasobanurira uburyo bagiye gutemberamo mu gihe. N'abana bato baturutse ahazaza turi bari kubatoza n'abana bato bari bataranavuka nyine baturutse mu 2051. Bano bari muri 2022 uyu munsi wa none turi 51 and we can jump you back. Period. Icyo mukora turasimbuka twirase mu 2051 twongere tugaruke hano nyuma y'iminsi 7. Back into their nests. We call it the Sabbath. Bira binyamaswa biraza bikarasana ubundi bigasubira mu byari byabyo. Ibyo bintu tubyita ngo ni isabato iyo byatwatatse. Those would help us to know what we're up against. Ese ibyo tugiye kurwana nabyo bimeze bite? If the public saw what they'd face when they reached the future, it would become virtually impossible to fill that hunger. Umenye ko ibyo binyamaswa ribi cyane nubibona. Don't ask that. You should probably just lie. Basi ubutaha umuntu nakubaza ikintu agiye kurwana nacyo jya umubeshya. Bari gukora udusiporo. Hey, abamedita bagiye kubohereza ku rugamba benshi ni n'abasivili. Urebe abenshi baranashaje. Kwa kuntu ubwo ati ndafata imbunda ngiye kurwana n'izo alien kugira ngo abana banjye bazabe kuri iyi si meze neza mu myaka iri imbere. Uyari hano ni gabe yo kubikira sinzi ni biki ari gushaka. Meze bite? Oh no, yeah, no. Meze neza mwana. Going to war. Tugiye ku rugamba. But you survived jellyfish season, so you can survive this. Ubwo warokotse jellyfish season nibi wabirokoka man. Sure. Iyi t-shirt turayibona se? Yeah, actually I didn't. My wife got this for me as a joke. Oya kano n'umugore wanjye wakanguriye ntago nigeze mpangana n'ibyo bintu. I hate the beach. Mananga amazi buriya nanga ku beach. My wife, of course, she loves it. Ariko umugore wanjye akunda ku mazi ku mucanga. Right before she kugeze kujya ari muri Samara ku Kibuye. She got sent out in the first wave. Ajya mu mazi kuma amazi abakubita ya mbere nawe azamukubita. I'm really sorry. Yeah. How about you? And you got a family? Wese ufite family? Bakira bakivuga ngo ufite family? Bakiri mu magambo. Bimeze bite? Bimeze bite? Bakiri hano? Hajyo aram. Mukiri. Ariko dufite ndibitse mu dutuzi. Ntabwo twiteguye koherezwa none ariko. Amasaha ya nyano muri umarukire kuri rendezvous arateguye bagiye kwita mugenda none abahitamo buri fonda sabo. Urebe? Hari laboratoire yacu yatatswe mugomba kujya kuyitabara. Iyo laboratoire tuyibuze twaba dutsinzwe. Bahise bagenda igitaraganya batarana batoza bihagije.
nta n'umunsi babatoje bahise bohereza ku rugamba bimeze bite rebe filime babashyize hano ku murongo hey ku kanya mu kirere hari amashanyarazi yatangiye gukubita rafts ibyo bategura bagomba gucamo bimeze nko kwambuka umugezi uhitugwa mu myaka 30 aho bari buze kuba bari n'ubundi ni mu gihugu kimwe n'umujyi umwe ariko nanone ari mu bihe bitandukanye igihe ni mu kigeramo muraza kuba muri metero 10 uturutse mu kirere urumva abantu bari buze kumanukira ariko bivuze ko gutembera mu gihe ntabwo ugenda wicaye ngo usange uhagaze ahantu ahubwo uturuka hejuru manuka metero nk'icumi ukikubita hasi ugaparika uko ubonye hano harahiye bebe imbunda bagira gutyo umusore abanza mushyiramo magazine ibintu byose ubizi gute ndabona wowe unatuje ntabwo bufite inkuru ndende ex military wazura umusirikare yego ariko ni inkuru ngufiya ntabirenze kube muri position zanyu abana bunamamo tugiye Miami Beach bagiye kuruhukira muri Miami Beach uyu mugabo uri hano inyuma we yigeze n'ubundi ajya guhangana na za alien aragaruka ari muzima none asubiyeyo yindi tuwa ya kabiri akoze ajya kuri iyi mission yo guhangana na za spikes za alien bise bite launch barabaronchinga dore ukuntu baboherereza dore ukuntu abantu bajyanwa ni gutya tuzajyanwa mu ijuru bagiye mu myaka 30 hereye nona baza u Rwanda imyaka 30 iri imbere ukuntu ruzaba rumeze bagiye mu myaka 30 hereye nona barazamurwa nuko byagenze barerekeye ni kuri tuzazamuka Yesu naza gutwara ubwoko bwe ntago yansiga nirivuga butumwa nirwamo ryanyu bakorera urimo ivuga butumwa usore rero twatangire filime bamwoheresha imbere imyaka 30 nuko bamanutse kujya mu bihumanuka mu kirere bagezeyo dore mu myaka 30 iri imbere Miami Beach dore ukuntu abasirikare bamanuka benshi banapfa bari kumanuka bataragwana na za alien bapfa bakiri kumanukayo Agasobanuye umunyamahirwe ni ubasha kuhagera ari muzima yaramanutse urebe baruka nabi ko bw'amahirwe agwa muri piscine abandi bari kubanza imitwe ku mataje bakahita bapfa bataranarwana na za alien bataranazibona Agasobanuye ni urugamba rwo kwibohora alien z'ejo hazaza urebe umusore paritse hano sore yaparitse hano abantu baracyari kumanuka baturuka hejuru baza rebe filime yibiramo hano buke za kuri uyu ntazi koga ni wa musore yamubwiraga ngo yanga ku mazi turi Miami Beach harya Miami ni muri za Florida Miami iri muri Florida Miami Beach njya kurira y'amafaranga sha namwe mwajya ku Gisenyi na za iki mukarya amafoto ngo mwahatwitse kujya Miami Beach yaje hano rebe filime ababashije kurokoka dore ngaba polisi bagiye kurwanirira alien ukuntu ziri kuyigira baza bakubwiye ati u Rwanda mu myaka 30 iri imbere nuko ruzaba rwarabaye niko tutahaguruka ngo ujye kurwanya ikintu cyatuma rumera gutyo kirejo hazaza urakaza neza Miami bishimiye ko Will Smith atakiriho ngabone bino Will Smith nyine no muri za Florida Miami ni iki yishimiye ko Will Smith atari muzima ngabashe kubona ukuntu karitsiye ye bayigize Will Smith azaba yarapfuye mu myaka 30 iri imbere gusa ni mu byumva nico bashatse kuvuga na za Bad Boys burazikinira hari ibona Miami hatwikira cyane mujya mubibona Will Smith Baby. Somebody find out what the hell went wrong. Romeo, Atlas, Romeo Command. Do you copy? Romeo Command, do you copy? Hear me. Harmoni kunyumva. Abasigaye hano bari kuhamagara. Bimeze bite? Romeo Command, do you copy? Uyoboye ari kunyumva over. Yego turabumva niwe witabye niwe byibura wabayeho umusirikare. Isobanura urindi. I'm Dan Forrester. Bayita Dan Forrester. Dan Forrester.
ibintu umugore uyoboye hano bageze ku isi. Dan, listen up. Dan, ndagira ngo unyumve. Got imagery up of your team, and I yishyire ku murongo. So I'm gonna be real with you. Ngiye kukubwiza ukuri. Civil will in the city and we can't stop them, so we're gonna have to clean it. Izo alien za white spikes zamaze kwigarura umujyi ntabwo twazirwanya. They're going to eradicate every living thing till there is nothing left. Umenye ko nta kintu cyasigaye muri uwo mujyi murimo. They're gonna do that to here? I got one problem, Dan, and I'm gonna need your... Mfite ikibazo kimwe. Ndakeneye ubufasha bwawe. Nagira ngo ngiye kubereza map ya laboratoire mugiye kujyamo. Location. Iyo laboratoire izengurutswe n'umwanzi. Mugiye kujya kureba abarimo mu batabara. Ubwo yo wigeze no kuba umusirikare ukayobora abandi, ndagira ngo uyobore iyo kipe. Uranyumva Dan? Wese munyumve munyumve. Ugiye mu rugamba rwo kuboza bagenzi bacu bari hakurya iriya muri laboratoire. Buri muntu wese uri kuri rooftop, follow me. Bimeze bite bamukurikire. Urugamba ruratangiye. Hari mu rukerera bakwereka bwaranakeye. Dore umujyi ukuntu wabaye imyaka 30 iri imbere. Nawe bakweretse bizaba byarabaye wakumirwa. Ariko twe tuzaba tumeze neza. Cya Yesu yaraje no gutwara abagaragu be. None imyaka 30 iri imbere nzaba nyirakana gato nyiri kurya amafaranga yayo. Ifite n'imyuka mbatuburira koko. Umumene witwa Nolan. Okay. You guys hustle up there, look down the street, tell me what you see. Mwe mugiye kugumara kujya mu muhanda ikiza muze kuturabura mutubwire ni igiki. Bageze mu myaka 30 iri imbere dore ukuntu isi alien zaba zarayigize. Nawe bakweretse ejo hazaza ho byo kuvuga ngo ejo hacu ni heza. Hari igihe alien zizaba zaraje. No alien. Let's move. Tugire. Tuvuye 2022 tugeze 2050. Turi mu mwaka wa 2051. Hey, komeza imbere y'umwirabura hano we. Sugambira aje kuri urugamba. Yigeze kuzangana no za white spikes niko bisize alien. Subira dore abasirikare bahapfiriye. Ni benshi. Romeo Command, we have multiple KIA. Romeo Command. Ndabona ari benshi KIA. Killed in action ni benshi bapfiriye mu gikorwa. We're the research team, I hope. Nico bashatse kuvuga ati ndabona hano za KIA nyinshi cyane. Abiciwe mu gikorwa ubwo bashatse kuvuga. Bavuga MIA ukamenya ko ari missing in action. Hey, sanga tekinike na terime za gikomando mba ndimo neza cyane. Down all around. Wese muzenguruka hakurya muzengurutse amaso cyane cyane. To be soldiers. Uri kwangiza igihe batoza ko basirikare. Just trying to keep them alive, man. Ni kugerageza ko baguma ari bazima yatangira gukura magazine. Listen. Tukwereka ko amenyera urugamba. The only people out here who know what the hell they're doing. We ni kipe bisa nka rimwe mwenyine muzi icyo gukora hano. Friends are gonna get eaten. We're to not eat him. Ati kipe yawe uyoboye iraza kuribwa. Kandi we are team not eaten. Turi ikipe itaribwa. We n'abagenzi be bigeze bajya ku rugamba bakagaruka. Bo ni ikipe itaribwa. Katurore nuko nyine uba witera gateye kuvuga. Bo ni team itaribwa. Romeo Command, we're approaching the research facility from the... Romeo Command turi kwegera imbere over. The lab on 7. Mwerekere muri laboratoire ya 7. Urebe. Ni umukobwa uyoboye uri gutanga amategeko hano. Uyoboye abasirikare baturutse mu myaka ya 20 mu 2022. Hey. Ibe filime. Komeza imbere. Hey. Rumubona ariko yayoboye ikipe yitwa ngo ntago turibwa twe. Twarababaye. Bo ni ikipe irya ntago iribwa. Komeza imbere. Hey. Komeza imbere. Baje muri laboratoire iyi laboratoire ni nziza cyane imeze nka laboratoire ya Rwanda Forensic Laboratory ipima za DNA ipima amasano. The white spikes can smell blood from a mile away. Mumenye ko izo white spikes izo alien zihumurirwa amaraso iyo ziri kuri iyo ziri muri mayiro nyinshi cyane kuri zihumurirwa amaraso ya muntu zikaza zije kumurya. Bega bigengeseri hagize nk'ukomere kubwo zaza zikurikiye amaraso uyu kugera hano urebe muri laboratoire. Sibutsa mu Rwanda hari ikigo cy'igihugu gishinzwe gupima habereye icyaha uyazana kuri cya alien cyapfuye wa musore alien ayikuramo urwara ijanja ari gutwara souvenir. Uyu musore we n'usubwa mbere jina afite souvenir ya mbere burukaje kuyituruye ajyana souvenir cicika we n'abagenzi be. Murebe hano baje kureba ibi ni iki. Bageze hano babona abantu bapfuye abo bari baje kurokora bapfuye. Ikipe mwari mudutumye turayibonye. No survivors. Nta numwe warokotse. No survivors.
Alright, Dan, I'm gonna need you to head to the road by my south wall in the lab. mujye muri biomedical freezers. And they're gonna come back. Ibintu by'ibifirigo nyine biba bibitse imiti. Mugende mukuremo imiti irimo. Muyizane. Muzane na disc deal ziriyo. Cakuririya abandi mucakuririya. Muzane disc deal zose zirimo hano ziriho. Nagira ngo mugende munzanire imiti iri muri laboratoire iri mu tuboro tw'ubururu. Tuboro ubwo namwe muratwumva. Hari icyo mbonye over. Hari icyo mbonye bana basigaye hanze bacunze. Rebe filime. Jesse ko nta kintu mbona. Hari ikintu kiri kutureba over. Kimeze nka it spikes. Hey! Rebe filime. Wari kiri kubareba. Bagiye gutangira guturitsa. Turi 251 bagurutse indege. Bize biti. Izo ampure z'ubururu ziri hehe? Utuntu nyine tubika imiti tw'ubururu. Benano aratubona. Ko nitwagomba gutabara kazana. Ushobora kubafasha. Tugiye kohereza ikipe ije kubatabara nonaha over. Subira inyuma nona. Usubira inyuma. Usora zana rebe. Ahana ari kubika ino miti. Ni kuri nivo ya karindwi muri laboratoire over. Bohereje indege zigomba kuza kubatabara. Kuko alien ziri hafi. Bimeze biti indege. Barazatsa mama we. Narababwiye ngo nta mwamutanga ikamba gihumeka. Bana barapakira ibyo bapakira. Bimeze biti. We amekuwa. Mugire faster mwihuse cyane. Rebe tu. Bana uburyo mugire akurikiri. Ntago dushaka gusubira hari imbere. Yarabanza afata imiti yibikamo hano. Urabizi mumanuke kuri escalier. Mumanuke kuri escalier byabaziye. Abayoboye bari kubireba. Turi mu mwaka wa 2051. Bimeze bite abana bacana amatoroshi. Izo alien ntago turazibona. Bimeze bite. Komeza indani. Izo alien ntago turazibona. Izo bahanganye nazo. Manukana. Filime. Filime. Yari hano hari ibyabonye bimanuka hejuru. By'ibishashi. Tugire. Bucece. Alien zangije isi. Nimba zisa gute. Ibi fejuru byaraturutse kundi mubumbe. Abahindi mibumbe rega ntago haba hiyacu gusibita isi. We mubane ukababwiye ngo muhagaze. Ico bisobanuye. Kiniki. Nta musifire bira wabibona. Amenye nibutse ko hari mu bantu ndi gusobanura harimo n'abasivile hari igihe bimbabaza. Nako nterera isara abasirikare turi kujyana 5 kuri 5 sha. Comrade. Mbareba cyane. Urebe irome wotangoro kubasuhuza. Uyu muze bucece bamuca inyuma babacungiye umuyobozi mwiza ubundi afite n'ukuntu abashuka ngo mubanze imbere ndaje gato reka mbe ngura mituyo akabashora bebe urebe bari mucunge sana benshi barimo hano n'abasivili dore nk'uyafashe imbunda nk'ufashe ikiyiko nawe ndebere uyu bamusize hano reba ukuntu umuyobozi agushuka buraho ndaje gato uyu mikorojeni n'ubacungiye mikorojeni kureba hejuru nta kintu mubonayo basore baso bano bavuye baze kurunguruka kuza bucece uyu kureba hejuru nta kintu mubona no yakure itoroshi yitonze amurike yarebe kumurika turiyo dore ikiriyo kimeze nk'ikiyoka turashize turapfuye arahiye dore agasura we dore isura isura ni pimpi neza barani bawe urabe rimwe cyamurashuru rumeze nk'urusongo fire muriro fire sasu mu kirere kuri za alien dustura bazise white strikes zicaho yewe
jewe manukana uwa mbere shwanyaguza gasani turashize dore ngizo ni za alien ziri kumanuka kuri esikariye zakurikiye bimeze bite jewe kiramusigarana dore ngicyo fanya bababwiye muyara arasangariramo bababwiye ko mufite kukirasa mu nda no mu ijosi fanya sasu biranga fanya sasu mwana gihe ubutitsa kubita atababarira azi ikindi fanya kibatega umugongo sike sasu teza bya bibunda bya automatike kora warimo amasasu turapfuye we abana bamanutse dore alien white spikes nibyo biri kurimbura isi mugire tugire mwana yinjirano nshinga rimwe ibisore arabohereza asigara inyuma nk'umuyobozi mwiza ikindi kivayo yewe faya ukaguru biranga faya mwana yanga guhunga faya biranga binanu bizi ndakwica gakondo umwana vayo rimwe kubitara squata we cyawe azamurira mu kanwa kacu kiramunaga bano bavayo ya chipe itaribwa faya baratabara turashize mwijosi cyangwa munda niko babigisha no hantu horoshye mwijosi cyangwa munda dore ikindi cyaje yewe baramwishe baratabaza dore ukuntu bikora naho bifite organisation nziza biratabaza bishe umupampe dore ngo birakora naho barabirakaje dukeneye transport none hazi bakura hari bohereza umusande bari abasore dufite kubabura mohereza transport bakura hari none bimeze bite bohereza transport kuri ndege zitabaye ufite amasegonda 60 kuba mufuye aho ngaho twatwike zariye ni ziri dore white spikes nyuma yabo sifayo bano bari imbere bari kwihuta ukume kure yaho hantu hari umwotsi w'umutuku niho bagiye gutwika mega alien niho ziri buze kuba ziri bagiye kwatwika indege zigiye kwatwika imyotsi y'umutuku turayibona over indege nije gutwika dore imodoka zibatabaye mudutabare mwana jewe turashize nyagasani nawe ndebere filime faya modoka zari zije kubatabara bibi nyamaswa bifite imbaraga bikugongera bya modoka byama by'urugamba white spikes turigibye faya bimeze bite dani mu gihugu turi Miami dore Miami ahantu basohokeraga bariraga isi ukuntu habaye dani fayo filime ndege zaje ya kaniko sha to cyawe filime baje urabibona ariko dore ngibyo umujyi hagati ku basifire to bifite n'ukuntu byimurika soka ngaho nona muvaho mugende nona mwana kivayo sasu pima munda ko bamubwiye pima munda no mwijosi honyine horoshye ku mubiri wa biriya binyamaswa warasa tururi muza tugende indege igiye kurasa hano hantu indege zatangiye kohereza ibiturika shwanya gusa katururi to kino hasi kubisa imbere indege ya kabiri nayo ivayo kuri bya binyamaswa batwika ubwo nimba nabo batarahava barahiramo bimeze bite hasi hari za white spikes nyinshi cyane mufaho ngaho nona ahantu bari guca uyu kugera hano aranyererana indanda barika n'abavunika ivi byaje ufite kugenda ntabwo musiga
umusore yamanutse hasi ariko yatabara. Status mesiti afayo tururi byaje ni byinshi nabizi twagiye bifite n'ukuntu birasa ibintu bimeze nk'ibisongo biriya binyamaswa bifite ibintu bimeze nk'ibisongo nk'urubori bikoherereza muvaho ngaho nonaha tururi tugende yasigaye hano yavunitse genda ariko tureke yasigaye hano yagiye kurwana urugamba yasigara bacungiye ndege zaje hano ngo nukohereza ibisasu uko byamera kose batitaye ku bahasigaye hano basigaye inyuma bameze nk'ababitangiye barasana nabyo ibisasu nuko byamanutse shwaye nyagusa amazu yo mwana yasenya mu kazuba kandi ariko ikiremwa muntu akagira barokoka ko birashaka gukubura isi yose nagira ikiremwa muntu kisigaraho uko byagenze Nyaw si bibaye ibyo katururi do yari hano Nyaw yakangutse ari hano rebe ari kumwe na baba pampe be turabarukutseho bisanze turacyari 251 okay bize neza bisanze hano turaho bisanze hano turi nini mu kigo cya gisirikare kuko isi yose yari yamenye abasirikare bagomba guhangana nabyo Yesu Kristo abasirikare bahari ni benshi naha bakangutse bisanzwe turiye ntago tukiri muri Miami nicyo nakubwira cyo kumbe baberekeje muri Repubulika ya Dominicana ni muri Amerika yo hepfo baratinu bavayo niho bahise babazana uyu wera yarababoye misiyo ya mbere ejo yo kurwana n'izi alien bandi bari What do you think? Tekereza ikiza dore imirambo yabo Kept going instead of jumping into that tunnel to save your friends. Wakabaye wakomeje kwirukaho kugira ngo usubire inyuma gutabara abandi. We gotta try. Turi hano gutabara abantu dufite kugerageza. That's what we're here to do. Turi kuri misiyo. Did you? You'll see. Nothing we do here matters. No, that's where you're wrong. I don't believe that one bit. I don't think you believe that either. Ntago nyeka ko nawe wizera ko waje gutabara abantu gusa. Muri buriya buryo. Why you got that souvenir around your neck? It's not a souvenir. Cyo ambara amajanje bya binyamaswa ni souvenir, ni urwibutso. Ntago ari urwibutso. Nakanyibutsa ahubwo. What? Wibuka ikizi. Reminds me of the one thing I learned the day I got drafted. Binyibutsa wa munsi banzana kuri urugamba. I'll be dead in 6 months. Haburaga amezi 6 ngo mfinishwe na kanseri. So here's what I'm gonna do. I'm gonna keep living my life. Nicyo ngiye gukora no gukomeza ngaba ubuzima bwanjye. The way I want to. Uko mbishaka. And I'm gonna die. Nimba ndi nupfa. I want to. Nzapfa uburyo nifuzaga, uburyo nshaka mu ngi. Rather die here than a slow death back home. Ikiruta napfira kuri urugamba wo kugira ngo mfinishwe na kanseri. Yaje ku rugamba bura amezi 6 muganga aramubwiye ati we kanseri zahita kwica. Ahita avuga ati munyoreze mu myaka iri imbere none ngiye kurwana urugamba. You're gonna be redeployed. Mwembe abiri mugiye gusubizwa ku rugamba. I'm dead, man. I can't. You kidding me? I can't. Ari muri kunyinisha. What are you doing? I'm gonna kill somebody else. Yes, you can. Mane turicwa natwe nidusubirayo. No. Take care of him. So we don't have all day. Okay, I can survive this. No, you can't. Well, don't laugh. You don't laugh if somebody says they're going to survive something. He's out to make it to deep swallow in one piece. Copy that. Romeo, command. Romeo command. Believe we've met already. Ntabwo nakwizera ko
wawe niwe afande ubaha amategeko barahuye turi mu myaka. Thank you for recovering the ambulance. Wakoze kutuzanira ya miti yayirokoye. For trying to find my team. Kugerageza kubona ikipe yanjye. I'm sorry about that. Sorry. Wihangana ikipe yapfuye. Not Colonel Forrester. Ukuri twa Colonel Forrester n'uyu musore kandi yitwa nde Dan Forrester. Urakoze. Agasobanuye. Colonel Forrester. Witwa Colonel Forrester. First Sergeant Dan Forrester. Nanjye banyita Dan Forrester. Former in a past life. Mu buzima bwahise nanjye nari Special Force. Witwa Forrester birasekeje. Yitegereza. That. One R? Just one R. Izina rye harimo R imwe yego. Nanjye. Uretse. Where are you people from? Ese uturuka he? Uturuka he? Same place that you're from? Nturukaho nawe uturuka. Umve filime witonze. Umve. Nuyoboye urugamba? Muri kakana kesize 2022. Uri niweho muri Forest umwana wanjye? Yego ndi muri Forest. Agasobanuye. Wow. Nawe ushobora kuva uyu munsi 2020 uri umubyeyi bakakohereza imyaka 30 iri imbere ugasanga ndi president ugatungurwa ari weho wari warambyaye. Meze neza mwana wanjye. Yahuye na kakana kesize mu 2020 yagasanze 2030 ariko kayoboye urugamba. Utandukanye n'ubwo nguheruka uko wari umeze. Uyu ni umukobwa we kakana gato ka muri Forest. Mwana wanjye. Ntabwo nari nzi ko ukiri muzima winyambira se utabamenyera. Ushize imyaka 30 nakubona. Hey. Nyine utembera mu gihe ugasanga byinshi byarahindutse. Reka dutembere. Uyu ni umukobwa we yibyariye ariko wagira ngo barangana. Kuko we yihuse imyaka 30 itajya mu gihe kiri imbere, umukobwa urumva imyaka yayikuzemo yigenze mu gihe kirekire. Colonel Forrester, gonna take me a minute. Bivuze ngo anasubiye inyuma yasanga akana ke kakiragahinya akakundi kanganaga. Ariko ari mu myaka y'imbere. Guess when you're down to less than 500,000 people on the planet, you wear a few hats. I always figured you would have went into science. I did. Fox is my creation. I'm a lead researcher. Njyewe uyoboye ubushakashatsi bwo kumenya umuti wakura bino binyamaswa. I have a PhD in biotechnology. Naje kubona PhD muri biotechnology. Mugana yaragiye yiga ibintu byinshi immunology. Wize Cal State uyanize muri MIT. Mwana papa yari umukobwa wamuheruka ejo bundi ava yarakana ariko ko ashize imyaka 30 umukobwa afite za PhD mu bintu byinshi bigiye bitandukanye muri sciences zigiye zinyuranye. Mwana wanjye ntewishima nawe. Ariko barenda kungana. I'm proud of you. Ntewishima nawe mwana wa. Gusa umwana sinzi impamvu atishimiye se. You need to understand something. Hari ikintu ngira ngo wumve. This is the end. Iri ni ryo herezo. Within the next few weeks, the human species won't disappear. Nyuma y'ibyumweru bikenya ikiremwa muntu cyose ku isi kizarimbuka. Literally living on borrowed time. Turi kubaha agahe gato kagatizanya. That nothing about this for me is sentimental. Impamvu nagira ngo akagahe dusigaranye tugashyiramo amarangamutima menshi. I wanted to spend time with my father. I brought you here for a reason. Impamvu nakuzanye hano hari impamvu nakuzanye hano. What's the reason? Impamvu ni iyihe? I'll tell you when you need to know. Yes, ma'am. Yego madam. Do you want to see something really dangerous? I feel like literally that's all I've been doing since I got here, but okay. What is that? That's not what I saw in Miami. No, the ones that you fought in Miami are the males. This is a female, which is very aggressive. Ikinyamaswa ubona ni ikigore. They typically mess Ni buriya bwoko bwa Zaren niko cyo ni ikigore. protective. They would die to defend her. All they Ndetse ikigore nicyo kiba ari ikirakari cyane kinarinda ibigabi ugerageje kubikora. carry on. Listen. Komeza. Greenwood, this is Dan. Mwese mwumve. He's going to be joining us for the. Ni Dan Forrester. He's going to need full armor. Agiye kutwiyungaho dukomezanye muri gahunda tugiyemo hari icyo bagiye kuzana. Baramwambika. Actually, but when we sent a team in to clean out the nests, we found dozens of dead males. Ubwo twoherezaga ikipe yacu ngo ijye kuzana abasore bacu twasanze hari bigera muri 12 by'ibigabo byapfuye na kiriya kigore kimwe cya White Spice cy'ikigore. Greenwood and I will provide recon and air support. Got it? Icyo tugiye gukora tugiye kureba ko twazana njye na Dani turazira mu kirere tuje kuba bufasha turebe ko kiriya kinyamaswa cy'ikigore twakizana hano bagikorera ubushakashatsi. Turakeka ko ari ibyo byiringiro byacu bya nyuma. Finding something that will kill them all. Muri iki kinyamaswa no turi buze kureba ko twabonera umuti wakwica na biriya binyamaswa bindi byose. Bitabagoye bagiye kuzana iki kigore kandi ngo bagomba kugifata ari kizima. Ese barabishobora? Bimeze bite? Yeah.
Yeah. Hey! Do. Everywhere. Do. Bino binyamaswa umunsi umwe byari hano. Bisa nkaho byari biri hano bagakanda nka telekomande. Byahereye mu Burusiya byica abantu. Bimanuka muri Amerika biyo hepfo n'iya ruguru biza muri Australia. Bino binyamaswa menya mbega byiyongera ku bwinshi mu buryo byihuse cyane. Bikora production mu buryo bwihuse cyane. Bino binyamaswa turi ibiryo byabyo. Yeah. When they gave me this, they said that I'd die in 7 years. Last time I saw you was the day that you died. Ubwo meruka kukubona n'umunsi wapfaga. It's like seeing a ghost. Bimeze nko kubona umuzimu. What happened? What happened? Like, Byagenze bite? you died? Uri kumbaza uko wapfuye? Oya. What happened before I died? Mbere yuko mpfa byari bimeze bite nari mbanye namwe gute hashize imyaka 30. You know what happened to your mom? Mama we byagenze bite? I think the less that we say to each other, the better. Kumva tutabivuze ari byo byaba byiza. Batabivuzeho nibyo byiza. Bakomeje imbere. Hey! Hari gushya. Urebe? Nawe ndebere. Hakunino. Yeah. Do. Chipi twike yazengurutse impande zose. Baje gushaka ikinyamaswa cy'ikigore ngo bakijyane bagikorere ubushakashatsi. Bamenye ukuntu byatuma bibafasha kwica n'ibindi byose. Giye kumanuka muri cage yabyo. Banza kumanura y'umugozi. Turabana uburyo bamanukamo. Bimeze biti. Hey! Do. Parika mwana ndani. Urebe? Kura y'imbundano. Barakurura sinzi. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. I think. Wait, chewe, chikore, kwa nicho chibi cyane kurusha bya bindi byose, kandi baragishaka ari kizima. Hey. Hey. Do. Kaw. Katururi. Nabizi ngiye kumanuka mindani hora gumano mu ndege, wa mbere ramanuka. Umusore, umukobwa narakurikira. Yabona umukobwa ari kumanuka ku rugamba agaheruka akana dore ukuntu gasigaye kamanuka. Kana karakuze. Agaheruka 2020 gaparikano. Reba filime. Hey, dore ngico. Kiri kuba sanze kandi baragishaka n'iki kizima. Hey. Yeah. Yagasan. Do. Do. Asi. Yeah. Yeah. Katururi. Yarakibaze hano. Rebe, yitonze. Kiri kuri umusirikare mugenzi we barashaka kugishyira muri cage. Umukobwa arakibara. Rebe. Rebe. Mukabara reba kumva urusaku umukobwa wamanutsemo mwirebera. Ngiye kukirakaza.
kigiye kukirakaza niko yavuze kirasa umurizo kirekura mugenzi wabo kirasara mugira vuba aba nabo kubita imigozi hariya bimeze bite barakizinga uyu mukobwa arakirakaje kivayo kiramugonga parikano n'umukobwa mukuru arakirakaje mugishyira muri cage arakirakaje yeah uyu arabireba abona hari n'ibitangiye gukata hakurya biza hano gutabara umusore amaze kubibona nuko byagenze nawe amanuka gutyo vayo tabara hari icyari kije aragiye ibyacyo rebe faya cyari kimugezeho neza ahita amanuka azatabare rebe filime bano urebe cyaje kigeze kiri ku mukobwa we kikigorikira kiri ku mukobwa aza gutabara hano biranga aza hano do baby do hakurya do mugabo vayo arakikikira arakibyimba kimuvire ku mukobwa arakibyimba mvira ku mwana wa muginga we namubyaye murya neza umugabo arakibyimba mvira ku mukobwa we ikigori kibakinagamo hano bahita banafunga baragifashe bagiye kugikora ubushakashatsi kuko ngo ikigore ntabwo kimeze nk'ibindi byose bashobora kuba nuko bakizamuye muri kajugujugu bimeze bite kumbe dore abapape bacyo bafitemo n'ibyenda kumera nk'ibiguruka urebe iruhande aho sha umwana yindukiza indege bibagisha bya bipanga biba biri ku ndege twagiye cyewe dore ngibyo bimeze bite byakurikiye ku bwinshi ndege zirasigara ndege ziri gusigara nyagasani ndege ziri gusigara faya cyewe dore umukobwa saswano yinjiye mu kimodoka se niwe utwaye umukobwa yarakuze tugaheruka ari akana ni muri burya si buno tumweruka ari umwana dore ukuntu muri 2030 umwana ari gutwika faya umusirikare yari ibyaye bimeze bite umukobwa na se nuko bimanukiye kurikira indege itwaye ikindi nuko byagenze ashano arasa mu kirere bya bindi barasa mu kirere nyine by'ubutabazi kugira ngo barebe ko bamenye aho bari baze kubatabara. You put yourself in danger. I made a judgment call. Yeah, you could have screwed up my mission. I was trying to help. That's not what I asked you to do. I need you to stay alive. Kuguma ndi muzima. I was going to sit in the helo and listen to my daughter. Ari kwicara mu kirere. Umva umukobwa wanjye ari kuribwa. Babarira. Dad. Icyari so. You know, I used to want to be like you. Nawaza nifuza kuzaba nkawe kera. I wanted to be you. Nashakaga kuba wowe. Nobody else did. And then? Hanyuma. What happened? Byagenze bite? How about a period of my life that I haven't lived, but you have? Enlighten me. What happened? Kiri byabaye nje nago nari mpari nageri yaraje hano nyine. Bullshit. No, I didn't. Yeah, you left us. Waradutaye uragenda. I nearly killed Mom, you know. Habuze gatongo byice mama kuba wari waradutaye. Didn't you too?
mama no yakwizereragamo uko nanjye nakwizereragamo. I know for a fact I would never leave you. Konzi ko se nta kabaye narabasize. Byagenze bite ngo mbasige? Nanjye niko natekereje. Byo ni byabaye ejo bundi aza nyine haciye imyaka 30 nese ntibamwereje mu myaka 30 iri imbere. Kugeza harabatusiga. I was 12, you guys separated. Kizi imyaka 12 we na mama mwaratandukanye. And then you told me that everything was going to be okay. Urambwira ngo ibintu byose bizamera sawa. When I was 14, you divorced. Imyaka 10 nuhana divorce na mama. You just never seemed happy with your life. Nabona gutishimiye ubuzima bwawe. Ari kumubwira ibyabaye. Kizi imyaka 16. Umve. Kizi 16. We got a call from the hospital. Twarahamagawe ku bitaro. You were in a car accident. Wari wakoze impanuka y'imodoka. I was there in the ICU. Nari mpari muri ICU ni mu cyumba nyine cyo kwa muganga kiba kirimo indembe. Your last heartbeat on the monitor. Ninjye wiyumviye gutera ku mutima kwawe muri monitor kaka mashini kaba kavugisha gutera ku mutima. When everyone rushed in and they pushed me away. Nari mpari ubwo abantu bose bazaga bihuta bakansunika. Babona abaganga bari kugerageza kugushitura kumwe bashitura umutima bawukubita ibishoke. Nuko wapfuye papa. Mom had tried to help me separate from you, but Mama yagerageje kunandukanya nawe ariko biranga ndakomeza ndagufata. I didn't want to because I wanted you to see me. Nashakaga kumbona. I wanted you to hear me. I wanted you to Nashaka kunyumva. To fix it and save our family. Kugira ngo utabare family yacu. And then you were gone. Hanyuma yitugenda nuko wapfuye nyine. Ariko muganira uko yapfuye umwana nyine yakuza atabona se nuko byagenze bye none amusanze mu myaka 30 nanjye ushobora kumbona hano nagize ibibazo kumbe igihugu cyaranyohereje mu myaka nka 40 iri imbere. Abantu biyi minsi n'abazavuka bakazasanga ndiyo nyoboye meze neza. Binaye bamwohereje mu bihe. Bimeze bite? Akwereka ibyo bimaze kuba. Batubwiye ko icyicaro cyabo kiba mu mazi tugiye gutangira filime cyabari mu 2051 Deep Swell 9 Bahamas niho baje Bahamas arajyaga numva Savimba mbwira ngo agiye gusindira ngo habe bimansu Didier Panda nyine niho yajyaga kugurira za senkisi hakurino uraho baje cya kinyamaswa barakizanye abana b'indege yaje kubafata isi yose yashize hamwe kugira ngo irebe ko yatabara intambara y'ejo hazaza. Filime bayise intambara y'ejo hazaza. Inyamaswa bagiparitsaho indege ihita yikomereza. Gifite n'amashagaga. Amashagaga. Ndashaka Colonel Forrester. Ya Jean. Ikinyamaswa kiri. Dore ngiki. Bakiziritse turi minyururu. Kugira ngo ni ikamyo baziritse. Haramutse. How are you holding up? Mezuti. I'm okay. Ambeze neza. Uyu ni papa we ariko barenda kungana. Itewe. Meze neza. Want to give me a hand? Shaka umfasha. Yeah. Yego. Pone no munyesiyanse. What can I do? Nakora iki? Ufashe iki? That controller and take her up for me. Fatira controller ukinzamurire. It's the top left switch. Urakanda switch iri hejuru. Kiranuka. Secreting something like sweat. Kiri kure kuri ibintu bimeze nk'ibicandwe cyase nk'ibyuya. Dore ngiki. Umunwa bawuziritse. You sure it's safe to be that close? No. Ntacyo bigutwe kuba wakegera. Twagisinzirije. You are 180 milligrams of hydromorphine. Twajyaye hydromorphine amagarama 180. Nagomba kugica intege. Every hour. Ari kukivoma gikoramo ubushakashatsi
mbega amaraso yabyo Genetics aren't that different from males. ibi binyamaswa bisa nkaho genetics zabyo zitandukanye n'iz'ibigabo bari kubivoma Detoxifying it. You just gotta figure out what she's using to attack the toxin. urashaka kumenya iby'iki kinyamaswa gikoresha iyo kiri kuroga abantu mbega ukuntu kikoherereza ibintu bimeze nk'ubumara cy'amarozi mbega bya bintu bita bigushwanya gusa urashaka kumenya ibyo bintu bikoze muki kugira ngo bamenye n'ukuntu bagikorera umuti ukica umuti wica biriya byose ntibabashe kubona iby'ici kino cy'ikigore bamenye ngo n'iby'ici kigabo baje gukora ubushakashatsi urebe ko bakora umuti urebe papa n'umukobwa we bose ni abanyesiyansi n'abatari buriya rega nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi barakoze amasara agenda aricuma muzaniye agapolisi. Two options. bahitamo n'abiri Veggie lasagna. veggie lasagna. Veggie lasagna. nanone veggie lasagna urafata iyi mbega amahitamo namwe ntabwo uhitamo ufata ibyo ubonye byose ni veggie lasagna. reka turebe kino kinyamaswa byadutwara igihe kingana iki kugira ngo tukice bakurikije ibyo bagikuyemo tubasha kwica kino kintu n'ibindi byose twabyica bino biraza gukora hebe uraza gutabara isi umukobwa we ubushakashatsi ubuyoboye ibaze nawe ibaze uvuye muri uyu mwaka usanga akana kawe mu myaka iri imbere niko kazaba gakuriye ubushakashatsi bwa tabara isa akana wabonaga kari aho kasamye k'imyaka 5 urebe niyo mpamvu bavuga ngo ukandagira umwana w'umuhungu ntahonyora ubu ngubu basigaye bavuga uw'umukobwa abahungu bahita baturumbira bakajya muri za mugo bararegeje ubushakashatsi bwakomeje gukorwa ari nako baganira papa n'umukobwa we bakomeza bagenda bapima bareba n'iki bimeze biti yarareba kuri ikinyamaswa gitangiye gukanguka To figure out this toxin, do you have a way of deploying it? ese nubasha kubona umuti uramenya uburyo uri bukwirakwiza hirya no hino muri ibyo binyamaswa ngo bipfe It's not really worth talking about it until I know that this thing works for sure. ibyo tube turetse kubiganira uburyo mbonye uburozi n'uburyo twabugeza ku bantu buriya kubona urukingo rwavura indwara cyangwa umuti kimwe no kurukwirakwiza mu bantu ni ikindi ushobora kubona umuti ariko kuwukwirakwiza mu bantu bikagorana kimwe nk'uko buri muntu kukwiba umugore no gutunga uwo mugore ari ibintu bibiri bitandukanye. That's what I believe. Ko Gasana yambwiye gushango bantwariye sheri ariko bari bakennye bananirwa kumutunga baramungarurira zari udungu twirirwa dutesha abagore bacu umutwe no dungu dukennye muramwiba by'umunsi umwe ariko se kumutunga kari ikindi uvuze ngo gutwara umugore ni kimwe no kumutunga ni ikindi. Hey, you know it's busy. It's kind of a one-person job anyway. Buno aho bigeze ndabona kazara ku muntu umwe. Mwana abizirika muri gukora ibyawe. Mwana amaze kubyimba. Muri. Your mom would be really proud of you right now. Mama wawe yaza kuba hano iri kubatewe ishema nawe. Ndabizi. Abona umwana wari kugerageza gutabara isi. Kana karakuze gahangayikishijwe n'ibibazo by'isi kabyikoreye ku mugongo. Umusore yiziye hano. Uyu n'umukobwa we yarakuze yamuheruka gafite imyaka 5 bahuriye ejo hazaza sha. Anjye ari gihe tuzahurira ejo hazaza mwarampe mu kibyo nzabakorera mwasha. I came down here to see if she needed help. Narinje kurebera mukobwa kakeneye ubufasha. No. Is that right? You would know more than anyone. Right? Ura mukobwa uramuzi kurusha undi wari wese sibyo? Not really. Api. She's 9 years old last time I saw her. Nje muheruka afite imyaka 9. Kubagana. I was persistent. Abandi babyita kutava ku bintu. Byo wita gukubagana. She has to be. None ubu ngubu kurusha n'ikindi gihe afite kutava ku bintu. Another. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Almost over. Y'intambara rero bagatunga irangire iregereje kurangira. Kiremwa muntu kikarangira ku isi. Ibinyamaswa ni byinshi. Birashaka kurimbura icyitwa ikiremwa muntu bigasigarana isi yacu. Nta muntu numwe uyiriho. Kiremwa muntu mbega kigakendera. Ni ibintu bishoboka. Za dinezoro zo ntizakendere. Range 1. Bibaye nasigaro cyari gukora ubushakashatsi bwe. How's it going? Meze biti?
going great. Kubwa ntaryama. Roughly 10,000 ways to not achieve sufficient potency. Nagerageje uburyo busaga 10,000 ariko sindabona uburyo bukomeye 100% bwakwica kira kinyamaswa. 52%. Biri kugarukira kuri 52. Bivuze ngo ushobora kubutera ubwo burozi kinyamaswa n'ikinapfe. You don't have to do this on your own. Bino nagari ngombwa ubikore wenyine. Abizi? You brought me here for a reason, you told me. I know Wanza nyano kubwa impamvu. some purpose. Kana nje mfite intego. Ndakwinginze. Tell me how I'm going to help you. Mbwira uburyo ndi bugufashemo. Mwumve. Okay. If this toxin works, ubu burozi ndi gukora ni bukora bwo kwica inyamaswa. Ndagira ngo busubize make it here. 2022. Done already. Hani gihe cyadushiranye. You have the resources and the ability. Ariko usubiye mu 2020 mwabona uburyo ki umuti mwawukoramo imiti myinshi. Can stop this. None ukagaruka muri iki gihe ukayituhagarika ino ntambara ntizabe. What are you asking me? Uransabiki. Nako akagumayo bagahagarika ino ntambara itaraba. Uransaba gutabara hazaza hisi. We nkagusiga hano. Here to die? Gusiga hano ngupfe. Sasa umukobwa ikintu ari gusaba ati buno burozi nitumara kubukora ndagira ngo busubize mu mwaka waturutsemo 2020. Mbega mu 2022 waturutse muzaye mufite uburozi bwa kwica bira binyamaswa. Aho bira binyamaswa bizatakira isi mu myaka izabiri imbere muzahite mubirimbura byose. Muzabyica. Kuburyo intambara itazaba. Ndi kugusaba gukora ibyo ndi muntu atakora. Why me? Kuki wahisemo nge? Because you're my father. Kuko uri papa wanjye. And there's no one that I want to trust more. Kandi nta wundi muntu nshaka kwizera utari wowe. Cyase nshaka kwizera cyane. Okay. Okay muri. I'll take the toxin back. Uburozi ndabusubizayo 2020. Tubukoremo imiti myinshi. Ariko nyumva. I am not going to leave you here to die. Nawe ntago ndi bugusige ngupfi. I'm coming back for you. Ndagusubira nayo. And you and me, we're going to save this world. Ndetse ngiye nawe turaza gutabara isi. Turatabara isi. 100%. Uburozi burabonetse 100%. Ariko rero ntago babasha gukora byinshi ngo babukoremo imiti myinshi nyine baba babonye nka sample ariko mass production yagura none. Kandi nagiye bafite duri kinyamaswa kiri kubareba muri kunkorogera turabonetse dore nguyu umusore baragira ngo usubize ku isi yacu muri uyu mwaka hari ibikoresho isi ibintu binyamaswa bitarangiza ibintu byinshi bakore mass production bakore production y'imiti myinshi azaye biteguye cyarabasakurije kumbe ibinyamaswa birenze parimita byinshi hano we Agasani kurenga hari harindiwe iza hano Agasani tururi yo bimeze biti hey chawe fire muri byariyene abizi kira tukica ibintu wo mutwonyene dufite ntago twawicisha kino kuko nibwo burozi bwonyene bafite ntago babwicisha kino kimaswa kandi bakeneye gukoramo kopi nyinshi muri iriya bega iriya ni master ori kuri misi igomba gusubira waturutse igomba kukurinda gusezeranya ugiye muri kajugujugu bimeze biti umusore agomba gusubiza iriya sample akayisubiza 2022 bagakoramo imiti myinshi cyane buryo ibinyamaswa aho bizatakira isi kuko ibi binyamaswa byatatse isi nta muti uhari uzasanga umuti wari waragiye ukorerwa muri 2050 bagaruka inyuma bawufite tatururi do turi ibinyamaswa biri guca mu mazi bisi no koga dore ngibyo mu mazi jewe ni byinshi bavuze ngo bibasha kwikuba ku buryo bwihuse cyane hey kano turi umwana hejuru tururi no bari hano usore bagomba kumurindira umutekano paka gasubira muri uyu mwaka yaturitsemo bimeze biti mwese mwumve mwese murindurira musore mpaka agurutse agerere mbega agomba
kugendera dore aho agomba kugendera ni hariya agomba guca muri laboratwari byinjira byihuse cyane biza ku muvandimwe biza kumutabara muvandi biramutabara muvandimwe mwavayo mubona ariko niwe big boss urabizi dukomeze imbere kiwi gifitemo agashusho nari June ukuntu ijigo ni rimwe hey Winnie Forrester giye kwinjira muri engine room bano bashe uyu musore bagomba kumurindira umutekano mpaka gasubira mu mwaka yaturutsemo 2022 sikiri nziza igifite ibikoresho by'ikoranabuhanga uburyo uburiya burozi afite babukoramo uburozi bundi bwinshi cyane biriya binyamaswa byazatakira isi bigasanga isi yiteguye ifite umuti nta wundi ni ubwo burozi bwica biriya binyamaswa hey gasani ni byinshi yaje hano rebe gake mukobwa na papa dunguruka cyawe turashize hey iri muri gahunda yo kumara ikiremwa muntu ku isi kuko ngo ikiremwa muntu ni ibiryo agomba kubarya kureba hano turashize umusore kandi asigaje iminota 5 ngo agende beze biti tugire faya papa n'umukobwa dadi n'umwana nona tugire turi tsari aratwika meze bite bana bavayo papa n'umukobwa we cyawe faya mukobwa pisto rabe iminota 4 indege yaguruke off umusore mbega agende umusore kugira ngo agendera muri minota 4 bimeze biti turabamurindiye umukobwa ari hano yararashwe amukubise igisongo kimurasiye umukobwa gibyacu umusore ntago yasiga umukobwa we hano nanone yamanutse hano hey hey komeza imbere muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu rockfilms.com no filime ziri gusohokera zose menya ko nawe ibintu utazabishobora nta gahunda uragira koko hasigaye iminota 3 over iminota 3 ibinyamaswa biri kwarimbura sinzi ko uyu musore uyu mutabasha kuwusubiza 2022 ni umuti wazica bino binyamaswa byose bashe gukorwa ku bwinshi utuvugana bafite agasampo kamwe n'akadoze kamwe ariko iyo bashe ukabona abaganga bakamenya ibigakoze kora amandi makopi menshi rebe tugiye guhaguruka tugende muhagurutsa biranga umukobwa ameze nabi mu nda yashwanyaguritse yavuye amaraso menshi umukobwa we ufite kuvana ukagenda reka tube twicaye hano akanya babarire bare ko nakubwiye biriya bintu byose ntabwo nakabenda nabikubwiye ntabwo nashakaga kukubabaza gusa nishimiye kongera kubona gutya kuko nguheruka nkiri umwana
ni gutya n'ubundi nakwibuka gumeze. We cannot quit right now. waba ushaka kureba filime zisobanuye, waba ushaka kureba filime utajya ubona kuri YouTube, ujya kuri Chrome yawe cyangwa se indi browser, yaba Mozilla, yaba Opera Mini, yaba Safari, yaba Chrome cyangwa se indi yose ukoresha, ukandikamo www.rebamovie.com. nanone aho kugira wandikemo www.rebamovie.com ushobora kwandikamo reba movie gusa bifatanye, cyangwa se ukandikamo reba movie bidafatanye, nabyo ukamanuka gato ugera hari link yanditseho www.rebamovie.com ugahita ukanda aho ngaho uba wahageze, nabwo bihita bigera kuri ya website yo kureberaho agasobanuye kandi gashya. ugahitamo filime ushaka, ubundi ugahita uyikandaho play, ugategereza kandi kandaho watch now, wamara kuhakanda naho ugategereza.